Setelah berjalan sejauh beberapa ratus meter, bagaimana? Ya lumayan capek lah, tapi sepertinya capek ini akan terbayar dengan indahnya air terjun. Dan kita akan lihat nanti, kita akan buktikan. Now I want to say, after years, finally I come here again because I very love this waterfall. That's why I come again, and I will come again. I love Indonesia. I love Mamasa. Wonderful Indonesia, Kabupaten Mamasa. Okay.